clear tu te ka channel a ka lo lom le ve ka cheu ka channel te mi lo subscribe saka like share le comment te mi lo pek sak theu turin kan som cheu ani India chuan April ni somni pania Pahalgam be na phuba la in Pakistan laka kut athak tranta Operation Sindur voin India Army Navy le India Air Force stronghold chuan tukin jingdar khatle mini somli vel khan Pakistan ram chunga firfiak munli le Pakistan of Kashmir chunga munga te chu an beya India chuan he chet na hi phim khur takle tumbi kania ti ani thu asoya Pakistan sipai munte belawin firfiak te mun ma chau an be ti an soi Pakistan DGIS PR Lieutenant General Ahmed Sharif Chowdhury chuan India sipai te hian Kotli Murid ke Bawalpur Chak Amru Bhimber Golpur Sialkot le Muzaffarabad mun ni te an beiti an soi Sialkot Bawalpur Chak Amru le Murid ke te hi international border a om ni in adang hi Pakistan of Kashmir line of control a om an nia Murid ke hi firfiak pol Lashkar-e-Taiba Hafiz Saeed Kaitroite headquarters ni in Bawalpur hi Pakistan Punjab province a Jaish-e Mohammed mun pui ani thung India hian firfiak mun poimo abeina hian Storm Shadow cruise missile amang ni in riat ania heng missile te hi France le Britain siam Indian Air Force Rafale jet fighter jet manga ka chuania riat ania Hammer smart bomb po manin NDTV chuan atar langbok Pakistan chuan India chetna wang hian no pangtelin mi pariat an thi ti an soya India thlona France siam Rafale jets pathum MiG-29 pakhat Su-30 fighter jet pakhat te ka thak ani thu asoya Indian Heron drone te chu ka thak vek ani thu Pakistan security thupong tu chuan asoi khoi muna le engtin ngen ka thlak te ro soi lang lo thunga media lian ten Pakistan thupuan hi adikem ti an la confirm thei lo ani Pakistan chuan an khopui Islamabad le Punjab province te school kharin India beina changle turin anin buat sai mek ti atar langa Pakistan sipai te hian India of Kashmir chu ronbe let ve ngalin mi pathum an thi ni in an soi bok India in Pakistan firfiak munte beita ka wang hian Indian Airlines flight cancel le divert engamozat awma Pakistan ram chung zona thlona thlok thin ram dang thlona te po divert an ni bok ani India Ministry of Defence chuan Pakistan sipai mun pui kan be lawa Pakistan ram chunga India tu buai tu hel ho om na chau kan be ani tin Pakistan People's Party chuan India in ramrikal pela Pakistan ram chunga civil mi te ran be na hi na takin an dem thu an pong chuaka PPP hi Pakistan rama political party lian pathum jinga pakhat nin Anram President Asif Asli Zardari fapa Bilawal Bhutto Zardari chuan PPP hi akai roi ani India in hetianga beitak mai chu international law UN Charter le Pakistan sovereignty bo chetna ani thu Bilawal Bhutto Zardari chuan asoi boka Pakistan chuan kan ram thunei na le ramri hum haltura tumru na nge taknen India hi kan dawle don ani ati India chuan Pakistan le Pakistan ina lo ram Kashmira firfiak ho infrastructure omna mun pakwa target strike anei ti asoya civil sipai le economic facility engma be ani lo thu asoi hetia misaila India in avaka na chanchu April tha Pahalgama Pakistan firfiak ten India mi somni paruk lai thi na thleng wanga thungrul na be na beipui thlak ani thu asoi thung India le Pakistan in kar boy chhozela Ministry of Home Affairs chuan thotan ni country atina ti chuakin voina ram chunga state tina district engmaza ta defense mock drill indau chu thut ta na lo in buat chaina lam hoi nei turin ati a
MHA chuan state le union territory tin te chu voin ni lai ni hian defense mock drill nei turin atia he huna hian thlo theina beina thlen pala mi puite in ra ring tura hriat tina ta na siren te rik te civil mi te mani in ven dan zir tina te nei tur le bunker le trans te man thei tura ti fai te mun la omna ha omte hom him na lama son chu dan te an lan tir dona defense mock drill hi ram chunga thlan chua district zani somli palia nei ani dona Indian Air Force thunzom hotline le radio man dan te control room le so control room enchin dapo anei don ani rampum huap civil defense mock drill hi ramchunga district rang indona thlen pala din mun hlo thon oma omte tan lo in ven lokna ta na roman ania mock drill nei tur hi kumsanga jako somsari pakhat nuwa thlen lewai khatna nin sangka jako somko pakwa kargil indona thlen po khan rampum huapa civil defense drill nei hi hoi hot alo ni to mock drill a hian state disaster response forces health department police le district thunei tu te chu telngei turin phut ani heba ka hian civil defense volunteer home guard ncc nss nyks le zirlai te po tel tura ti ni in civil mi te chu emergency a chetlak dan tur te zirtir ani don ani india le pakistan in ka chho zela india in indus water treaty in remna ati top nowa pathian ni liamta atang khan salal le baklip har power project tui khwa atanga tui pai chua ati topa he wang hian pakistan chom tu chenap lui tui chu kang chat ti to ani lui tui kang chat hian pakistana an thlai chin tam tak angong boi thei don a india le pakistan in kar borok cheme ka wangin ministry of home affairs chuan state le union territory tin chu voin me ni saria defense mock drill ni vectorin a hriat tira MHA thu bo zuin mizoram sarkar ro manangin indau ani palpoa in bo chaina tan zaninda rukle chanve hian Aizawl district puma blackout hun man ani don Aizawl borsa patanga thudon danin dar rukle chanve tangin midin ka chung Aizawl district a kolpeta hi ti top vek ani don ani